Lenyoni. Ungubani? Mapitiwe tinhlobo. Ngiyakubuka levo. Okay, yini la ngibuka lo phela. Ngika yini? Umnyama. Kumbuka kanje namjida kuyimali. Mina ngibuka nje kuphela mina. Mana mabhusha oyi. Awulekela komntwayiri lazi. Noma ngathi ngijwayela amabhonjisi. Bahlezi bangibitha ngamabhusha oyi la kusangithusi lo. Awona mina ngifana na Jesu Tombo lwakhe bekamnyama njengami. MG uvile bathi 2 days siyavula. Ukutshela nako mjida useless ke esikoleni this time around. Wena uyafana na school. Ngibethe imali. Yangibona mos. BMW ngalana. Ukurukati. Puma. Apitas. Okay ke mjida ngutshele ngesikole. Abona isikole asithatha. Parascopa. Barack Obama. Korela. Barack Obama president ase-America. Ayifunzanga. Ngamtshela sakubhalele 2. Ngakubhalela Q. Yewena. Hayi Barack Obama. Barack Obama. Kuyafana msibonke president. Barack Obama khona lapho akafunzanga lo muntu. Nami ke athi ngigqobe eAmerica ngibe president 2 years coming. Emjida mara khona indzaba lengifisa buhlungu. Ngiyabona ngeva buhlungu umzala wami Zahara Masashi. Emgabeni wakhe ngakhala kabuhlungu ngayo. Umzala wami Zahara. Akusolo wakho lesokumndlone. Ngumani wazakhumlela ejistrini. Ngijida ngimjida mina yini. Nomama wena bugquka iphendi wena. Nawu lo nikho bathi kumfundisi nawu. Isawuyekele lento yakho ekuseni. Mina ngibona ngathi ungaqhubeka phinze ube ngilele 28 ekuseni. Mina musu 28 bambe ngibufeka ngathi uthi indawo zengizame kanjani kube 28 ngibamba. Uyaphinza uzama ekuseni manje sibiyele lengojeni sesokubeba lesawa. Mina kamnayi. Mina imasisanga ngibheni mina ngathi indawo indanja. Okay, ubona ukuthi wenda yiphi plan njani yebo. Lokho nje phinze ubiyele lengojeni evayini. Ngithi mina ekuseni ngiphumeza intabeni ezimnyama mina sure. Yeah. Hayi correct. Ngiyabiyele 2018 kuthi nyoni letangicaphatha nyali. Ngombatana eligcutse likati. Eba bebe kuyilesi leyo. Senakabza kamompela 3 times a day. Kamompela singumqabza 3 times a day namhlanje umbona. Yes wena. Ngimanga ngathini? Hayi mina ngamtshela upho mina ngimbukhile sikhona yini ayisekhaya ngoba ngathi ngamtshela ngokamompela. Akusenyona ohlala ukhuluma ngayo le. Obvious ngeke ayiwana futhi mnyama kanjani? Hayi mina ngiyakhanya. Mina ngiyakhanya mina ngilama Chris Brown ekhaya. eSouth Africa nje bekaye ekhaya. Ekuse yakunokhomba example. Example yani. Yemanga. Awuhleki mamncane. Ayiteki. Mtito ngomside phinze. Awathi kutilwela wena. Machita. Yashisero. Ndawubona lapha. Sothi ngisoke mvotsa wena. Angisindvodza ngibulldog. Vili power bulldog.